sasit tengah sesongan nadi dramatisir sonda dewu pakka tayonon diaka pulau ni alai mau lihat mah asal persejara dia kan oposok mau lihat mah hamipe dohodo nama sahai di paradaton ni na betitikar ma istilahna di hamu hasuhuton marga tapunan jadi ido ada ala suadong ridangna iya guarni ulautan anak sipatu kota paradaton ima guarna saur matua. Horas, mari kita ikuti acara selanjutnya Maria Raja. Mau lihat tema di debata, mau lihat tema di hamu Raja di doa sautan nami dohot nasa horong ni hula-hula nami saluhutna di natari ilu-ilu habi amang Raja di doa sauta inang soribada suang sumoni nak kamu Raja di hula-hula nami inang bostang inang nami di tongani bagas dan dapat hubik kiri hami dia nalahu hula-hula nami napasinukon ari ini inang nami Raja nami hati orang di kumpulan di Roma pamintor Raja di doa sauta suang sumoni di hula-hula nami dibuat bulu duri sajokal bulu ajari Raja panuturi berhula-hula nami Raja pengajari iro Raja nami imenahu wawahami dan tarulah kami Raja nami maulo surhujalo kami paniroiyon siap kamu Raja di hula-hula nami tarlumubi padihamu nasa warong di hula-hula nami jumulo martarias mahami asamui at mapujalo panuturiyon Raja nami. Jadi mulai tema jadi nggak sarupa kita orang di Medan non, kalau dia kade ulah si sonon, mulai de saya masih panukunan kita masih sisean ada kamu mah dari bagasar rohamu nai si rabe manis magwarna di sauna reon di hatagoni asa bui uti bangi nami seraja ni dong asa huta do panuturion ni raja ni hula-hula ta mulai de mau lihat tema Raja nami martarias mahami siapun nani hasuhuton tabur Raja pinoparnepun nami silai sabungas siapunan Raja nami Raja di dongas sauta terlumubi na diamuna sa orang ni hula-hula nami saluhutna kata sudah dibilangi Rajai bilang-bilang di perdongas sauta tiga-tiga tanong salpo Orhan sadaina siya tongan ni bagason di bahit do warna na juluani saur matua Raja nami Raja di dongas sauta terlumubi diamu hula-hula nami tungma de tungma ate-ate ni inang nami nabustang di tongan ni bagas mangida akang nai ibadah mudi mata holong dinasida di alam amang nami ma inang nami na bostang dito nga bagas nalahu mahotot tatarin na Raja nami Raja Bolon mul nang diduluk niyan guari diduluk emak dan saya badua tubbe ino to ada pinukan yang punta jala ino to huro atau bini inang nami dangolo paturuhon disangap dia mang namin dito manibagas. Terus manima jo amang Raja nami asaboy tayo payudihu anno. Di namang maningido panirok kami siya kamu. Mawalo kami Raja nami. Mangirohot tuhamu Raja di domas sauta nami. Dohot tu Raja di hula-hula nami. Molo nang hot bukan nyamang nami si saur matua. Uliro ani inang nami nang bustangan ni bagatungan ni bagas. Pahotot tataring ni inang nami na parjuloy. So kami ona hasuton so guarni inang namin na parjuluino guarni inang namin na tong postang dito kalibagas so kung di na ilahalag Panginoon namin dihamuran sa nito kasautan namin tarlumubi pa dihamuran hula-hula namin do tulang namin jadi imang kata ni dos ni taimu siang hasuton jadi mulai tema tunggal pala sasit tunggal sesongan nadi dramatisir sonda dewu pakka tayonon diaka pulau ni alai mau lihat mah
asal persyajaran dia kan posok. Mulai ati mah hamipe dohodo nama sahai di baradaton ni na bentitikar ma istilahna di hamu hasuhuton marga tapunan jada ido ada ala swadong ridangna laos iudoi hatani kakak nai nadini kak nagati ni karnai nagabe guarni si buatun adat ni molo partuau di partikianon molo sian hamipe raja ni donga sahutan ido adat ido urung nah ni pangido ni rohamonai jelas mohon hatan kada dua-dua molo madua sadana dua-dua bahwa udah turungan dua-dua dan lupa bihami raja ni donga sahutan boboto hami do namasa di hamu hasuton nami hami pe dukungan nami do taringot di dus tiro hamunai iya guarni ulautan anak sipatu bota paradaton ima guarna saur matua las marohana bidisi ilik kita ma jala pasahat kita ma pangidon tiro hatai terlumo bisian hamu hasuton nami tugaja ni bulat-bulat tasalu na molate mau lihat ma di hamu raja ni donga sahutan nami di nawolok hamu menuruti panggilan nami di hami bunang hasuton mau lihat raja nami suara ni di hamuna raja ni hula-hula nami purba raja nami ida-ida ada butung dora-dora na malik tung nauli do pangalahoni inang nami na berjolo di baru budi batamu se holong di buru muna na mangihut to namang nami om raja nami alali argani inang nami i sudah benon nami argani inang nami na berjulu doho inang nami na postang dito nga bagas Panginoon nami raja nami tulo birajay ma ulaw sur matua basta tabi di hamu hulaw na nami mau lihat ma ang kuhani siap hula-hula marga pula nungaw pag-ututan hati tiorang bukuda di rumah pamitora raja di lunga sahuta melulubi buah ni ulaw nalau si lunang tomasokot ima ulaw saung matuba nanangihuk matutu so papohamnya mangkoru buah ni ulaw ni bungkong tumarsogod na paliposok atarni akangan na ujui laos di Panginoon kamu tulusituan na to jalan lumobi di dos nero kamu na Panginoon mo na asa ulaw ni songon ulaw ni nabantulo imagoro na ni oposado mo kami siap ulang-ulang nung naman gusto ni Roham, panulubi do kami, di panluhan ni Hamu namang boro namin. Ang diya, mahiti ulaw ni Marsukot. Karamo maruhan ang pikiran mo nga. So, nina kami ulaw-ulaw mo marunod. Mami ko natin. mau lihat para nami pasal pema amat tadi bata wala kami masangkap di hamuna tulang nami kulto jadi modal ada itu di hamna bere nami anak dogere anak dogere ulau ni bere ulau ni tulangna morosyak kami tulang si panudong pinauli na rin gamahami di gawat ni ulau tasubot nalaw si patupang mula wala te mau dati matulang na burso wala pa din na sangat di wala tulang nami nenggolan gabi majalah horas di dalam tadi narajay hula-hula na marahanggi papa gabi majalah horas sa manggoro nung utang-itangi kami na kaningan ilos niro hamuna di hamuna warnungat tubuh suang-suang panulubuin si Raja ni Nungas Sahuta kami sa hula-hula na marhamaranggi si tulo binauli si tulo binadenggang ma guarni ulaw tamarsugot ulaw sa ormadua kami mau lihat Raja nami sama-sama lima di hamuna hula-hula nami hula-hula na boso si Dija
Mula di mga amang guru, alang ngayon kamu partikyan o tuami, alang nga utang yung kami nakti ni Pasotora muna, nga ulilitang yung kami, tingkam manang hindi kami hula-hula na po sa muna marga si Pija. Gabi sa laura. Mau natin maraja nami. Jadi semua ni maraja nami, terlumui madi hamu raja ni donga sahutan nami, ngawalak sangat siana sahorong ni hula-hula ta, malapok mali lulus serut na raja nami. Wah raja nami, ajari hamu hami. Jadi mau lihat tema di hamu raja ni hasubuton. Lasir rohata lasni rohamone dolatong lasni rohanami di naung mangului sian horong ni haula-ula tasalutna. Dia guarni ulautan ada si batu kota ima guarna saur madua. Saat mamusehita tu badua lon ima taringot di pelaksanaan taradatun. Patorat kamuma seluhutna baruan dokter patuluhun tu taringot diakka pangurubion alani pelaksanaan di paradato ni nuroba kamu asa bui sahat tu napa dipuli mulai deh